chibayu le ke hi monte kan ya ke ni info bikes kan nia kan channel thli to thin te chuan in thrianga hei ke ni chu two wheeler amo four wheeler amo li thei thrim boipui channel kan ni ta chulaya chunin nida kan kal dan ang lo de lekin kal phung thar series thar kanon cm do na tu na hian product preview video series kanon cm do na lir thei ron chok thar tur helaya kan la mu thei chi lo ang chi lo thlir lok na ang chi video kha kan ron cm do na ni hemi series si engzat episode nge kan cm thei do na eng ang taka regular nge kan cm thei don kan soi thei lo amai ro chu thei top chu 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 kan tuma episode number 1 a hianin Honda lir thei chok thar tur Honda bike chok thar tur abik takin kanon thlur chho do na chuan a product thar tur kan soi main product lo om to sa om to lo te po sei te langai don ni khala khan thui de lekin kanan let lokonga ole Honda hianin India rama hian bike pahni thatak tak mai anei thina Honda CB300R le Honda CB300F om thina ni khang bike te kha India rama anon chuatir chuanin a component then khat le apa tamjok kha Thailand ate le mun danga siaman nia abik takin CB300R kha chuwang chuan aman po to viawa engwa chen India rama anthala anti top ta anuloga man tlom zokin India rama anron thar tholea chuta chuanin a pate le component sang anti-nan suspension ti te mundanga an siam thin ramdanga siam thin kha India rama siam ta chuwang chuan manat tla niam ta duita Mizoram Pechon Tral Kalviwa CB300R kha thalai tam tak dream bike ania chuan anuloka CB300F aron chowele CB300R kha chu double overhead camshaft liquid cooled engine ania thaveng wang khop maya mel po moya chuan CB300F ve thung kha chu oil cool ania tlema e chaklo de hlek mantlom zokin anon siama mel po danglam de hleka chon hei po hi mundanga apat le tive siam ni wang khan atira khan to viawa India rama khan chon CB300R ang tho khan hun rivak lo India ram market aron lu lum nuwa anti topa India rama pa tamjok an siam ta chon man takin anron introduce thale ta a hlot ling thokhat viawa ke pon kanei ve he CB300F kha kanei thina kanei to lo tuna chon kha brut kan ti khani ta kan right video te po endu tan chon entur omang ti chuanin hun local chho zela Mizoram market a chon heng bike pani te a hlotling thokhat viawa abik takin CB300R phe chu hlotling viawa ma se Indiaram pum huap angin buan khor tha theilo Honda base angin buan khor theilo chuta chuan October tha khan 2025 mo ta khan ti top anita heng bike pani te hi tuna chon leitur aum taloni marketa heng bike pani te atha mmc enga tinge top le mai ti kha kan chuya Indiaram pum huapin ashat alo kalwak lawa chuwang chon Honda in lo ti top khan ta Mizoram a chonin a top don po khanin booking in thu tru na lo om abik takin CB300R kha ase company siam tak lo mio wangin a top chhota ti wangai na om talawa ta chonin ngai don da kan lo sem vea 300R hi tha mmc a zanga engine chak box si anung tha mm ya he bagi Mizoram tan chon bak nung de engine nung de pot khal thoi ang hi kan du dana nia khatiang kha heti naked bike anga non siam hian akal vak lo ani chon Indiaram pum hu pangin tuna hianin 250 300 borvel hi sport bike leitur wang ta MMA Indiarama sport bike shim hi khovel pum hu pin a market hi tlaniam adventure le tivela hian an kal ta de uzela ta chon he engine platform chassis suspension engkim tha hi akor hi ron ti dang lam ta se fairing nei ron siam se a chassis engine le a ke fork te khating song kha 300R CB300R mi tho hi mangta se full fat version hi ron chuak ta se ti kha ngai tu na kan lo sem vea kan video chen a po kan soi to thin chuan CB300F ve thung kha a po tho thang tha tho si ma se liquid cool ani lo vine oil cool ani wang khan amana troma a po dan kha RPM sang ta ka power tlemat la cham de hlek ania amaro chu ahniam lama ve thung khal tha thung ta azang bok ta chu wang chuan hemi CB300F engine le a platform hang hian adventure bike amo enduro bike amo ron siam ta set i hangai to na kan lo sem ve ne sa Honda hian NX200 ania chu bike thatak ani amaro chu highway ate thui tak han tlan tamte khan klemin achak lo de hlek top speed nei lo de hlek an tia
khami platform a tho khan a CB300F engine hian hlang ta se tlem ron ti danglam ta se adventure bike thatak an nei mai do na ti hangai tu na kan lo seng ve na sa ni khami kan ngai tu na kan lo sen kha tu na hianin ti hlo tlin ani don ta mo ti khathil re ta tat maya Honda hian nakum January a hian full fat 300cc bike le adventure ang type nge enduro type 300cc bike ron chu an tum ti thom om tat maya chu helaya kan lo soi lok ve enge kan lo rirot lok ve CB300 R in full fat ron siam ta se CB300F in enduro mo adventure bike ron siam ta se ti khati chi ka an ron siam do ne kan ti na lampang ani hau lo ron siam do le don lo po kan threlo amai ro chu tuna aboro in mun chodana hianin Honda tan chon thil ol sam ber tu chu kha nia engine dang hlak ron da chua eng kim e heta abul thuta tanga bike thar ron siam ai chonin bike omsa akor tlem ron ti dang lama ani dan phung tlem ron thla khan bike thatak pani anti top ta ka tang khan bike thatak pani aron chuk dona aron chuk thei dona ti jok teng chu ta chon aman po chu ti ma u lo khan aron ti thei dona tha kan lo ti viawa khati ang khan aron ti do nem kan thelo January tha hianin confirmation a om thei mai nge moti kha besin an kan lo thira tuna hianin December thatop lampang ani to a thakat vel borvel ngak taila tot kan se dong don lo clear photang chung bike thatak tak ron chok tur niom tak ta chuan engine oil thatak an mamo dona chuta chuan Castrol hian engine oil changkang tak an siama aman tlom le man deuh scooter tan le bike motor tan a om veka khan te khan mang veula in engine tlo don ani chon chu mai ni lowin fork oil ti te eng mani scooter tan gear oil ti te thil chi sang nat han her thon don na tan tlat ang han phu zewa nat her thon ol sam tak khatianga ta na man tu thalu tuk tin reng dam do yang chi mo he ting chi te kan man lai rang ani he thalu tuk tak mai he ting te hin ne ya heng product te hi mang ve du tan helai phone number kan da hianin bia po mai thei an ni e ti chuan hei Christmas don ania Godrej chian in product chi rang an ne ya sa te kan eina sa khang sa thing te kha ada thatnan fridge changkang lutuk an siama Godrej chian in chu mai ba ka AC ti te AC takhi tu na jon tam takin kan mang lo mai thei amaro chu room purifier ti te le thil dang chi sang oven te khatiang Godrej product zong kha dibong an san se hi a distributor an nia chuan an mania hian engmo khang product kan lo leito ni pon har satnaum ni ponin servicing ati tirhal thei veka helai phone number kan ron da hianin contact mai thein ni an mani official distributor an ni wangin heng product te hi atlom bi khlebok ale kha product preview series episode 1 chuti khan du tok photila nakina video dang ron siam le kan tum zelang thli tu te hin zawai chunga lom thu kon se kan lom be us